لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga panangungan na mo araw Islam, alhamdulillah, yari na isang kita niyo zaman na ito ini waktu parsukuan siguro na ito mulia amoy in makarang nakatutan niyo ng tatawa-tawa dumatungin waktu ini na siya in tagsuko amo na in mudir sin Ma'had Diya demikian Rais Desab sin Muassasah Diya demikian in siya longta ini Vice President Desab sin Nidal Islam Foundation. Alhamdulillah na yari siya biyayaon sa taon mga tataw tayo manguran iwan niya ini in kita niyo na murah-murahan yari na isang kita niyo makahampit dahil ang mga nikmat sa lagulag ko insyaAllah ta'ala dahil ang mga jakat sin ilmu tiara sin ini mga kaulaman na ito insyaAllah iruhal ko pa guru na ito mulia siya na imamay takato bang isiyo in mga sila ang email kato pengajian waktu ini insyaAllah bal ito po kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mga katutay manghuran na arang Islam, muna hitupal ng kanyo in sa salaman sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ito tayo manghuran amo hindi magbati laol masi yan inuurol na programa sin kita niyo diha Islam TV isang Buanga channel sin Nidal Islam Foundation. Yari na isab kita niyo harom yan biya sin pagkabiyak sa sin kamukatan sa kahawa doong Ahad dahil di intay mahod nyo ini dinihilkan nyo sin mga pangadjian kakaus-kausan mapusok na to dahil ha sahaya sin Quran ulan sin hadis sin Nabi Nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya mga katotay mahuran harom ini yari aon mga bisita na to yung sila ini kawuruhan sin kita niyo bukon amon lang ta ang panakakari buat malaykan in sila ini daran da isa magpakalikcho di kato yariin hambuk guro kakilaan sin kita niyo katan guro bata bago amungin wayron paruning baran kaya kilahan ng tingog sin kamatauran mahadyan ang muslimin di hawla sin kita niyo way na duwaing din kan Sheikh Sami Saleh. Insyaallah harum ini siyain laong ta dinhil kato amuin pangadjian sa lingkat-lingkat idnillah subhanahu wa ta'ala. Demikian inharaid niya yaon nagalikcho dahil sabkato sin pila adlaw 5 yaon ang bukuro tayo Ustad Rodin. Alhamdulillah bago sila nakauwi din sa Manila na yari na isang bihaon nakatao kato harum ini idnillah subhanahu wa ta'ala dimihil dahil sa biyong kato patungtong insyaAllah subhanahu wa ta'ala ha di ko pa hikatukbal ha mga garandila na raig ko ini in microphone in pangadyan na to harom ini amo insong hitukbal siguro na to di mo bukain na amo na lang na intungod kalabdian sin waktu ahamiyatul waqt. Aray pa siya makalikture, maray unahan ko na siya alas maniyo tiyo kalimat.
mga katawtay manghuran agam Islam in agama nato agama Islam among in agama kiyaridaan na si mahasud si Allah piya pag-agamahan aipon niya amuna in agama Islam inna dina inda Allah Islam bunal to din agama hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in agama Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Adlaw yan na jukop ko na kaniyong pag-aagaman niyo parman sin Allah. Sarta na jukop ko na isab kaniyo in ni'mat ko. Iban kaya pagrida ko na kaniyo papag-aagamahan in agama ko amon in agama Islam. Ingkatan kanabihan na parasin Allah mari pababaw sing bumi atawakan katan kanabihan karasulan narak sin Allah Ta'ala maksan sing risalat niya inagama yanawag tawakan nila akauman nila amuna in risala sin Islam atawakan amunin agama Islam manawag tawag pakatunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta magkupur harukaing pagtatagipunan dukaing din Allah subhanahu wa ta'ala sampay kahinapusan Nabi kahinapusan Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amo ini in sa lagu risalat piyapasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama ini haway roon pagkutok-kutok haway roon pagbati laon tiyok indugo nyawa hagkot pasok tiyahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timag na inumo niya kapatan tahon timag na isabi agama Islam piyapasan kaniya sin Allah sampai nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam pangumulan niya kaanuman tagto hati ni halam kawan tagto katahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbulok binasa karna sadya si pagpalanod sin agama Islam karna sadya sin ipasampay yung risala sin Islam karna siya innati sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasa ni isin risala niya bilang atawakan hinang siya Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala karena imahasud si Allah di matong hadith imatud papangatayan atawakan pajantong sin ipon niya imatud pangatayan atawakan pajantong sin ipon niya kita sin Allah ta'ala in sa sutsi pangatayan amuna in pangatayan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in sa sutsi pangatayan si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil nasabab yan pini siya piya pagdasin risala sa Islam imatod na isabin Allah subhanahu wa ta'ala pajantong si ipon niya kaya kitaan niya in pangatayan sin kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sahabati ajma'in sa sutsi pangatayan po sin Rasulullah ini naisab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala na maksani atawakan nahinang gaus baugbog timinog hakid sin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam timaud harisalat piyapasan sin Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sabab yan nahinang sila to khairul qurun nahinang sila to patahunan sa rayaw-rayaw sampai nakabaita ka to in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum in sa rayaw-rayaw patahunan amuna in patahunan ko ubos sumuno kanila ubos ang pasimuno kanila
ubos ni mundong in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makna into patahunan ini zaman sin Rasul, iwan sin sahabat, iwan sin tabi'in, iwan sin tabi'in, namun masing-masing niya makadapamandong sin Allah, iwan sin Rasul niya sila yadto sa rayaw-rayaw patahunan. Hapuas din nga ini, timag na inakang ma-Islam, kiyasuran sin kaiwanan pamando, kaiwanan pamaham. Timag na yung Qadariyah, timag na yung Mu'tazilah. Habipur yan to, timag na yung Shia. Ingkatan ini, tauk-tuk tamak, jimato haakang Islam. Nalawilo ba, pagpuas na simpatahunan, inibihaon, lalo na hakni mo katahon, na aunin akang Islam, mataod na hadya pamando karunguhan na to, amuin wayroon na imatap hakabayaan sin Allah Ta'ala, iwan hapamaham sin Rasulullah, iwan sin mga kasahabatan niya. Bihan, inkiawasiyat kato sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, supaya rin kita niyo maawam, hasupaya in umat muslimin makahali, na may tain Abdullah ibn Mas'ud din ang mga kaul niya, satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim alaykum bil ilm wa iyyakum bil ibtida'. Pagkawian lahain pila tahon na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nawapat in agama Islam timagna, aun nasadya tauk-tuk tamak gumawa panawag-tawag sumulang ha agama Islam, akabayaan sin Allah, akabayaan sin Rasul, gumawa na in mga kaiwanan, nagbukol magdakwa, sumagawa, in panawag-tawag nila, siniha na rin ha, kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa mga tao ini, hapamaham nila in sila masing-masing na nanawag-tawag na kabayaan sin Allah. Masing-masing sila timitinggil ha Quran sin Allah. Sa away nila hadya kaya ingatan, at kala na muas na sila, gimuha na sila rin harwa tiranan binin sin Allah, binin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat niya, amo na yung Quran, sin sunat niya, tartanto, minsan pa magsilawak sila, magbuwalyaw sila haran, mabuntol, at kala, wayroon nila na yang gautaan nindo para kala ini tartanto makabutas na ito sila. Nariha ini nakabaita ni Abdullah ibn Mas'ud, satajiduna aqwaman tartanto kabakan niyo rin mga sila manusia yad'una yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah, nagbukulal nagdarawa in mga sila yan na nanawag-tawag sila madto pa kitab sin Allah, apanghati nila hapamaham nila ipanawag-tawag nila inyong pakitab na sin Allah, imbis sara nila panghati nila amunay karidaan sin Allah, in pangdihil nila hukuman panghati nila imatap na hadalil amo in kabayaan sin Rasulullah. Sumagawa pagka in pamaham niya piaunan nila in pikilan nila na in kasabunalan in mga tauyan wayroon na sila nakaagad ha pamaham amo in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipa-apply umat niya. Makawak kamo mga manusia, nagbukolin sila na nanawag-tawag pa kitab sin Allah, sumagawa buat malengkan in kitab sin Allah, biyutang nila na hatay Quran nila. Ngayon wasiyat sin Abdullah, panggayong kung kamo sin ilmo. Subay kita niyo humati, subay kita niyo manuntut ilmo, subay kita niyo rumungog ha mga ulama, subay kita niyo kumusog, humati sin karayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zaman na to bihaon mataot na kulor sin pagdakwah, mataot na kulor maapampun tawiya sin mga sila mananawag-tawag maripaara ng Islam. Jarihon na inway jari, injia jari di na jarihon.
Inyad to sabab sadya sin iyakad nila na inhawanap sunila. Ang kana inamok sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasin riwayat Imam Bukhari ang kitab niya sahih. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu hawak to siya namong na may takato taniw katan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an syar. Ini rin ang mga fikih pa mahamarayaw sinamok sahabat ini. Hudzaifah ibn al-Yaman law na inkiaunan sim mga mahadjana sim mga manusia hazaman si Rasulullah impag pangasuruhon nila amon karayawan hinang marayaw a Rasulullah. Ampalaw na in ako inkiaunan ko in pag-asubuhon ko ha Rasulullah amon hinang mangi makapatan ay yudrikani karena mabuka ako amon abutan ako sin kanian ini. Dahin ha mga naasubo sin Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ubus niya iyasubo law na كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد ذلك الخير من شر فقال صلى الله عليه وسلم نعم قال فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي إلى آخر ما قال ثم mahuli ang painyan painabdullah inamok sahabat ini fahal ba'da dhalikal khairi min syar in ahisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambung kanya na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha kadafuhu fiha qala sitkum lana ya Rasulullah qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qala fama ta'muruni in adrakani dhalik قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. In kahawpan sin hadith nangasubo inamok sahabat iniwarna sin kahalang sin zaman jumatukato taniyo. Law na ya Rasulullah karena yung pag-asuod ni amon kanian mamuha siya amon abutan inamok sahabat ini. Law na ya Rasulullah in kiaunan na mo doon kami hawak to kajahiliyahan hakangian sampai piara tungan kami sin Allah Ta'ala sin karayawan yan amunin akam Islam akida marayaw nahaon din hakatigid luman maun pasaya sin Islam uno law na puas sin kangi sin karayawan yan aun pabaha para tungon sin Allah Ta'ala kangian aun pabaha dumatong kangian insambong sin Rasulullah aun in tafsir si mga ulama puas timaptap in Islam simaplag in Islam di matong in kangian tapanag na namuno in Uthman ibn Affan timag na in fitna timag na in tumpukan biya na sin kaiban ng Shia biya na sin Shia timag na hazaman niya pagubos nangasubunay sa bin Hudzaifah ibn al-Yaman puas law na sin kangian yan aun pa ba karayawan in sambong law na aun pa insambong si Rasulullah aun karayawan sumakawa aun patawtok tamak sing karayawan dumatong bukun pa kumplito wapihi dakhanu aun tawtok tamak aun nakis aun kulang law na wama dakhanuhu uning tawtok tamak yan law na qawmun yahduna bighayri hadyi tunkiru ta'rifu wa tunkir in tawtok tamak law na sing karayawan yan dumatong in mga manusia kimakawa sila sing pamando bukun na pamando ko at niya bukun na pamando si Rasulullah nangasubo na isab in Hudzaifah puas law na sing karayawan yan hati namang karayawan on tawtok tamak aw pa dumatong kangian in sambong si Rasul aw naam aw palaw ini makabuka laong sin Rasul hasabda niya
Hasamong niya kan Hudzaifatu ibnul Yaman, na'am. Unasun aw du'atun ala abwabi jahannam. Magdadakwa. Inju matukanian, magdadakwa, du'at. Mananawag-tawag, yaon sila alawang sinapinan ka jahannam. Magdadakwa, yaon sila halawang apinan ka jahannam. Isiyo-siyo imiyagad na naima sin panawag-tawag nila yan na itilakbo sila madto palawang sin apinan ka jahannam. Ini di tamabuko sabab mapulak palikin umat mataod maggual magdakwa sa bangin ikaw yakaw kaya ulungan sin Allah in ilmu mo yaon dat imitinggil hakuan iman sin hadith damikyan in ikaw magdadakwa mangin piyanawag-tawag mo wayra mo din hakuan siman sin hadith insyaallah ikaw makalamon ang mga tao yan sumagawa bangin ikaw imisog na kaw naghukom sin hukuman wayroon dalil mo piyauna mo na impanganal mo deng ayat sin Allah iwan sin hadis sin Rasulullah dartan tumakabuha in kahalan yan arakala na billah makalamon in tauyan deng ha mga tao mananawag-tawag yaon sila halawang sin pinagka jahannam isiyo-siyo imakat dumungog ha panawag-tawag nila ikatilakbo maun palawang sin pinagka jahannam sampai pagkain po sa sin hadis haupo din waktu ko mga kiulungan sin Allah niya tumaba ko dyan tagnaan sabab in lecture tarong ini insyaallah itok barkato sinang guro ta Sheikh Sami kaigatan ko imatagad-tagad na kamo inyag to bilang pangukawi mukaddimah kalo-kalo insyaallah aon nahasil niyo aon natayma niyo maniot yung ilmo din kamo bihaon hilin ta kamo mari pahambuk guro sin kita niyo Sheikh Sami insyaallah iban sin mawdu niya ahamniyatul waqf hati niya kalabdian sin waktu jazakumullah khairan ya Syekh Sami. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mahulihi tukbaltaniyo in sampurna pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hawala na kita niyo nakapagbayng mata sumakawa na pun kita niyo hamaksud umasil atawakan mangadji tungod sin akamatani inhain doon haupo himumungan patumtum ka tutaniyo sinuguro taniyo sumakawa mamarahiyat tumahinam taniyo padduman atawakan ilaw asupaya mapinig taniyo hisiyo naman imapatut akaran singkita niyo magdadakwa damikyan hisiyo naman mapatut aniban taniyo magdadakwa riya na sinasabot kato taniyo sinunguro taniyo mulya jari niya innapi taniyo maudu atawakan tapik harihaon hatungod sing kahalgaan iban sing kalabbian sin waktu bang taniyo rihilan atawakan pangasubuhan may kainin napi taniyo sabab in waktu kapital si manusia di hadunya damikyan paggaing kita niyong huling zaman bima na wayroon na umat bangunon puwas deng katutan niyo deng ha mga siyabot si mga kaulamaan asyaratus sa'a as-sugra
Lingha mga alamat sing kiamat sugra amuin lumahil atau akan gumwa. Impagyanun long nga takarubuz zaman. In waktu di tanyo na pagkaalimatahan in sapat iban sinsuok biskay niya. Intanda na bihaon mapa professional iban simbukun kublaan na sa manusia jumaat na. In pangnanaman tanyo sinang kaadlaw ya sinang kajam. Inhang kapituyom ya sinang kaadlaw. Inhang kabulan ya sinang kapitura. Di tanyo pagkaalimatahan ba gura-gura kakitaan tanyo kaanakan tanyo sumagawa pagbalik tanyo laslas subul laslas budyang na. So bang manusia ni mga nal mamikilan sin pagkaragya anji majatu ini tanto matarbilang na siya ring mga manusia malusong iban si malugi hangkan impanagnaan himindo imaplay sin kalabbian kalagguan sin waktu ini panghutan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in wasiyat banda niya ha ummat niya. Kaya riwayat din kan Imam Bukhari, hadith din kan Ibnu Abbas, langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun dua nikmat. Yan doon ha mga manusia. Harua nikmat ini hasababan wala na usal kaya ayaran si manusia. Kaya pasaran si manusia indua nikmat ini na hinang tiranan sabab kaya luki kanila riha dunya dagpat paadlaw akhirat. Deng ha mga nikmat dakula nabayta katu tanyo sin Rasul bang di tanyo ni ayaran. Di tanyo ni usalun saut-sautan tan tumaluki manusia. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sihhatu wal faragh. In kakusog si manusia. Kakusog si manusia ding hamang nikmat dakula hatat kala di ini mausaltan tuluki na indagpakan niya. Danikyan ding hamang abita katutan yusin Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmat dakula amu inbang muri mu ayaran maluki kau faragh. Vacant time si manusia na pila ring hamang abihaon kakitaan taniyo. Bunalin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tanyo rimagpa. Jimatuna impakaradyaan ini bihaon. Amo manusia yaong kita muwalog-balukan impamaranan sumagawa bang hapagtuhan likap. Kikita mo ay roon hihinang sumagawa bapang panghapag-ibadat lisuan. Hangkan na lang sinhambuok din hamang salaf. Long niya, Hasanul Basri. Adraktu aqwaman kanu ashahatan ala anfusihim. Long niya, aw niyabutan kutumpukan sinakauna rin kamu. Inkaunan nila landuk-long ya inkakuriputan nila haginhawabaran nila bang hatungod sin ummul waktu nila. Landu inkuriput nila ha ummul nila deng sin kuriput nila ha dirham iwan sin dinar nila. Bimana ha time na kauna maug sila lumabay in waktu dum atawakan adlaw hari nila mausal indum iwan sin adlaw ini habukun way kapus paidahan niya. Langhi Ibnu Abbas mga sahabat hazaman na mo wasiyat niya rin ha mga tabiin kanu yakrahuna ay yajulisu wa hum farihun inkaunan lang niya si mga sahabat hazaman na mo lang niya in sila mabungsi madukal sila lang niya maglingkod-lingkod simu da jamai infiradi simu da individual atawa kan nagtutumpok sila hawayru maksud
hawairum mahinang nila, siwo da kalong ya pakarajaan dunya atau akan pag-akhirat nila, mabung si marugal sila wayun hinang niya. Ain Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan niya kita patta. Bang biya di ining panghalga isin agamata. Bang biya di ining panghalga isin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tuluma bay amanusia. Bang imanusia sumud palom sim pagjajambanan atawakan siyar. Uno bahain hiduaan niya. Damit kan bang imanusia kumuha ding hapagjajambanan siyar uno bahain hiduaan niya. Intau bang sumud palom sing kasilyas aun ding ha mga paddo mandihil kato sin Rasul. Indumu asyalong ya Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Magpatili mo ni manusia dahil nga syaitan kausuhan, ibang syaitan kababaihan. Sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan imaplay, nagpakita ka tutaniyo. Bangunin hinangon si manusia gumawa din nga siyar. Laung niya gufranaka, bihilan niya, balikan niya makatu. Dua, ya Allah ampunaku, ya Allah ampunaku, ya Allah ampunaku. Laung Imam An-Nawawi nagsyarah sin hadith ini. Keingatan mo bang uno in hikmat? May kain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya gumawa na rin alom sin pagjajambanan at tawakan siyar. In hiduaan yalong niya maka-ajay, ya Allah ampunaku, ya Allah ampunaku. Para halim manusia magsud si maglano ding hamang kababayaan sin Allah Ta'ala hinang. Sa may taintau in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinduan niya kita niyo bang kita gumawa ding nasiyar suway mga yuka ampunan. Lang Imam An-Nawawi ring hambuk ding hamang hikmat. Sabab manusia halom sin pagjajambanan, halom sin siyar na maygo atawakan wala siya na maygo, di siya manjari dumikir, di siya manjari tumasbi, di siya manjari kumaput Quran, deng hasabab yadto in waktu niya rin doon nabugto in didikiran parsupatan niya iban sin Allah, deng hasabab yadto pagwa sin Rasul mangayu siya kaampunan, biya dalongin hantang imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampuna ako, hawak to halong ako sin siyar, nawugto in dhikir ko, nawugto in tasbih ko, nawugto long niya in basa ko at tawakan ibadat ko kay muriduna ko halong sin siyar. Biada kita niwaitaan kalabian sin waktu. Bangimano siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in karya sa lisim pagsutsi. Bang siya humwa halom siya yaun sin ibadat sumagawa mangayo kaampunan sabab maniyo tiyo waktu niya halom sin siya nabugto pagdikiran biya diin na in kita hamasa tanyo bihaon bukon in kaaunan tanyo ula-ula waktu in nalupas kaya usibaan di kita niyo mangayo kaampunan fa Allah. Hangkan nalonghi Ibnul Qayyim kitab niya Al-Fawaid, Diya'ul waqti asyaddu min diya'il maut. Impaglupas si manusia hawak tulumabay kaniya, lawiyan ingi kamudaratan niya rin simpiyatay niya ingin hawabaran niya. Lianna diya'al waqti atawakan lianna ida'atal waqti taqta'uka anillahi wad daril akhirati wa diya'ul Lianna ida'atal waqti sabunna tuod lang nga impaglupas sin waktu bugtuon nga imparsugpatan mulong nga iwan sin tuhan mo iwan sin adlaw susumon mo wa biyaul mauti iwan sin paglupas long nga sin kamatay inya long nga nabugto sa diyang parsugpatan mo iwan sin ahlim. Allahu Akbar. Ilaring kato tanyo bihaon amu pagka inwala na sa naligap pakaradyaan in. Hanikmat ini kaya pasaran wala tanyo kaya halgaan bata bago. Amo indaran tanyo pagkarugan aun paisab ding mga kamaasan magwasiyat pakaanakan. Uy ayaw na akaw timirong sabab budyang pakaw. Ayaw na akaw long niya magtirong nag-i-school pakaw. Ayaw na akaw sumambahayang bata pakaw. Tumtumain sambahayang mabugat suway na kaulong niya ang pamilya ang pakaw sumambahayang. Amo pa kain wala na sa bata bago. Amo in waktu zaman, amo in pag-uusbong sin syahwa. Pag-uwa sin hawa nafsu sin manusia. Walau pun aung pakakitaan mulong sin magnanasihat din di iwiakan Tuan Abdurrahman yaun.
Aung pagkakitaan mo papong-papong na atawakan magang nakailo. Tabiya dakuman yaon nagahamot na lupa mari na sumud palom sin lupa kakitaan mo bang hapagtuhan way pa. Kakitaan mo ang mga minpro yaon kailo waktu na sumagawa ilaring ha mga kakitaan mo usog baba iyaon din doon nalirigap nagdaragan na naglilibutan na way roon kapos pa iddahanin hinangon nila. Inini tiyag na ang katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pang Hindu ikatutan yung hakalabyan sin waktu misam maniuti waktu in lumabay kay musubay mo pangayuan kaampunan fa Allah. Piya diin na ba habang hawak tu tani wihaun bukun ula-ula waktu in kaya usibaan tani walik tani kapangayuan kaampunan fa Allah. Ahi Abu Bakar As-Siddiq lang hi Umar ibn al-Khattab law yuzanu imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajjaha imanu Abi Bakrin bangsad jalaw niya timbang in iman law niya hi Abu Bakar iman sin katan mahadja na kuwas sin kanabian karasulan mabugat tuan in iman hi Abu Bakar ang hi Abu Bakar hambuk deng ha mga biyayta sin Rasul panagnaan manusia makasud sulga puwas sin kanabian karasulan bihan Tuhaning kalabian iyabutan hi Abu Bakar mga hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala buhi-buhian niya man o hapaisan sin lupa sumagawa yauning Quran biabat-bat nababasa in Allah subhanahu wa ta'ala sambil kialukis halaw sin Quran in siya tuwan iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya baita den doon sila halaw sin kuweba in kalabian niya damit kiyan tuwan pinaring ha mga sahabat na kabantog kaniya biakan Ibnu Abbas lang niya in kalabian ni Abu Bakar iman sin nakauna agun wayrong makaapas makalumba kaniya aulong niya usok na sabot halom sin Quran amuin hatayin hinabi Musa ataktuluna rajulan ay yaqula Rabbi Allah sabab aun hamuuk usok na kagausya biyayta niya lang niya uno patayon niyo kalong niya himusa amuin nagda'wa in Allah Ta'ala Tuhan tunggal long niya in usok niya unsang bilway tahalom sin Quran tiyatapok niya impag iman niya adapon niya Abu Bakar hawak to na marat saya kaya ingatan niya mabinsana siya sumakawahangan sin pag-aga malasan niya para sulpya makalayak niya bihanin niya butan niya ibadah bihanin kalabyan niya Abu Bakar ha ummat ini sa biya di imbaha impang halga ini hawak long niya لو دخلت إحدى رجلي الجنة والأخرى في خارجها ما اطمأنت من عذاب الله bangsad jalongin hambuk din nga mga siki kung nakatikan na palong sin sulga in hambuk uklong niya wala pa nakasud mabuka pa kuha adab siksa sin Allah law alimtu ibadatan fi dhalika alwaqt bangsad jalong niya aun pakingatan ku ibadat mapatut hinangun hawak tuyaw hadlaw kiamat bimana aun pajarihun hinang mahinang hadlaw yaun tantu hinangun kulong niya sabab simbuka ku fa Allah sabab sinsub ku pasulga sin Allah bihan tuanin yabutan hinda Abu Bakar biyabaita na sin Rasul deng ha mga panag na ang sumud surga biyabantog sin sahabat suma wala ini nakaalipa kanila wala ini nakatipu kanila indum nila biya da sin adlaw hapag ibadatanin adlaw nila ramiken hapag ibadatan Umar ibn al-Khattab waktu siya na hinang khalifa kailuhang bukadlaw na paya nasuok siya hi Muawiya long niya ko Umar ala tastarih di mo kakalong niya rihilan in waktu mulong niya amuin kumali halikaw misanda kumanang karay amuin matugtog kaw umubahain baita ka tuhi Umar damikkan kan Muawiya long niya yakaw long niya Muawiya la in lintun nahara la udayyanna ra'yati wala in nimtul layla la udayyanna haqqallahi fakaifa anabu bihadaini alhaqqain lang sin Umar kan Muawiya pagdabitan si Muawiya bang bakulong niya humali-hali ang karay nisan dat kumantiw-tiw matu
Long hi Umar kan Muawiyah bang ako matug adlaw tantu-tantulong niya kapasaran ko na long imraayat ko. Bang ako'y sablong niya matugdum kapasaran ko na inkapatut sinallahu ta'ala ka ako pag-ibadat. Long hi Umar kan Muawiyah biya diin na baha ako matug hadwa kapatut dili ni kako. Tuan hi Umar tunga andum sambil maglimutan ka ilurendun ha Madinah. Kita unin raayat niya puas niya malimut ingkatan raayat niya sumambayang tumahadjud sambil magdangulngul tumangis. Sambil lang Ibnu Abbas, iabutan ko hambuok dumi Omar, iaun nagdarangulngul nagtatangis, pamungi Omar paginhawabaran niya long niya ya kau Omar, wailun laka wa bakin laka ya Omar, kabinsanaan na kay mulong niya ya kau Omar, la intattaqiyan Allah, bang kau ri magbagwa mabwa fa Allah subhanahu wa ta'ala tantu binsanaun niya na kau, ampas ya sumambahayang tumahadjud. Allahu Akbar bihin iabutan si mga manu sa ini darajat sumagawa indum nila kailo tahajud inadlaw nila pagjihad pagdawa pagserve para ayat nila sa kakitaan mutuan din doon pangatud nila paginhawa baran nila aun mataud pentaksir. Ani Uthman bin Affan indum niya kailo sambil siya nawapat in siya kailo kya asaran pa in Quran sinduhut niya. Unuwahay pa mong sinasawa niya waktu kita hi Uthman na wapat. Wala timangis, wala namumung, sumagawa amurain kaya kita sinasawa, pa mga sahabat amuin nakahadir sing kamatay niya, amin puas sing kamatay niya, long niya fakad atfa'u nura baitina. Sa hunal tudin nakapatay kan Umar ini, piyong nila tuudlong niya inilaw simbay na mo sabab hi Uthman indum niya tahajud iwan simpagbas sa Quran sadya. Allahu Akbar. Ali bin Abi Talib damit yang bihatuin kahalan nila wayroon ding mga waktu lumabay pa manusia hataim sim mga sila nakauna buat malingkan maug sila indum atawakan in adlaw timirid lumdi sila makahinang mulya ibadat damit yang mabuka sila rumatong indum gumuwain sinaksin adlaw wayro mahinang nila rendoon mulya ibadat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sinhambuok deng ha mga tabiin Sayful Yamani wa min alamati i'radillahi ala al-abdi ay yushghilahu bima la yanfa'uhu. Deng ha mga alamat in Allah subhanahu wa ta'ala miyong si timaykod na haipon niya. Deng ha mga alamat in Allah ta'ala way napakialam niya haipon niya. Bang in Allah ta'ala inhamu ukmanu siya yaun pabisihun niya na hapakaradyaan amu in wayroon na kamumpaatan kanyariha dunya labi lubain adlaw akhirat. Deng ha mga alamat balikan ku imamu siya dimugal. In Allah ta'ala rimugal na naykuri na kay mo ay napakialam kay mo banging kaaunan sinallahu ta'ala pabisihon niya nakaw maghidjatul sindun niya mo bang hapag ibadat pagtuhan mo timataykod kaw tuhan misampay ikaw indayahan misampa mataasin darajat mo hatat kala timaykod nakaw wala nakaw nabisi kaya pasara mo rin waktu mo hapag ibadatan mo fa Allah ta'ala tantuha indihil kay mo yan kawasa tanto ay mihil kay mo yan alta deng ha mga nikma ring ha Allah ta'ala deng ha mga mulka na kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala dharhum ya'kuluna wa yattamatta'un fannaru mathwal lahum lang sin Allah ta'ala papanghutan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ha mga manusia diawahan niya rin na tumayma ha mga manusia piatumtuman niya rin na dumungog lang sin Allah ta'ala dharhum pasari na sila ya Muhammad kumaun mag-inom makan magtasaddab fannaru mathwal lahum apinarka jahannam intumbas daratungan nila adlaw mahuli. Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib deha mga tabiin gitaan niya kita ini alamat bang imam siya way halga kanya sinwaktu niya simpag ibadat niya, alamat na yan kaya pasaran na ko sinahwa. Alamat na yan ding hama nga kaya pasaran na ko sin Allah. Lamhi Abu Bakar al-Muzani, hamukdum, nakatuglong niya ko habay,
at Tamim ad-Dari. Longnya, in guru alim ini, nakatug sambil wala siya nakatahadjud. Inhinang longnya Tamim ad-Dari pag-abot pag-adlaw, in siya nasusa nangadnal. Bang may ta siya wala nakatahadjud kari nakatindog. Sababan hahambuok dum wala siya nakatahadjud, hang katahun inhinang niya kalaon sinang katahun ini, ingkatahan sindum niya tahadjud. Di mana halaw sinang katahun, wala niya kaya absenan in tahajjud, law niya iqaban li fawatil ajri. Ininilong niya punishment, sabab lima bay law niya, in ajar mahamul niya pahala, wala ako nakahina. Law si mga sila salafus salih na kauna, wasiyat daran-daran katutani. Imano siya doon niya kaingatan, himina nin iman niya mapatay. Hadua pakarajaan. Longnya adam ta'athurihi syai'an min fawat adam ta'athurihi min fawati syai'an min mardatillah. Dan hana alamat manusia humina mapatay na in iman niya. Bang aun ibadat lumabaikan yari mangandu-ngandu in ginhawa barang niya. Bimana bang diungog niya na imbang, diungog niya na aun ibadat simud, aun paglumba-lumba ibadat, mahinang kakausan, wala niya unahinang, natingdakan niya, alamat na ni iman niya, mapalso na. Ikamaruan niya, adam hifzi jawarihi mimma haram Allahu lah, di na imanu siya, mabuka, mag-ayat singgin hawa barang niya, huminang sin unu-unu inhiyaram kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan pilaring katu tayo bihaon. Bang pagbisarahan in waktu, aun tayo makita kau hambuok pamilya, mapirong na sadya in mata nila inyaalok TV, in teleserye nila. Mapirong in mata inyaalok TV sambil marulat in mata TV. Aun pareng katu imaglalangan-langan katu tanyo before matug music makabati inlialangan-langan da kanya music. Taliun tanyo kuno umin nagjatuh zaman na kauna bang pagbisarahan in waktu. Hamuok usog siabot Ibnu Mubarak ha kitab ni Az-Zuhud. Aulong ni hambuok usog pagnganan Taubatu bin Muallim as-Samma. Hambukad laulong ni maas usog ini si Mamin. Haruman sa imaalop hasamin. Diyan ni nagbisa na yung ginhawa barang niya long niya ya kau Taubatu bin Muallim. Ila tahon ni umul mo. Ang paniya jawaban long niya ya kau Taubatu bin Sammat. In umul mo long niya bihaon ka numan tahon na. Ya kau Taubatu bin Muallim bin Sammat. In umul mo long niya bihaon ka numan tahon na. Ampas siya naglista-lista long nga halong kau kanuman tahon na riha dunya tumtumapila adlaw na long lukay mo di. Hapaglistahan singguro iniri mo ahalistahan niya in umul niya kauhaan tag isa nga imo iman sin 500 adlaw. Hapaglista niya bihin nin lukay sin adlaw niya rin diha dunya sa kasilawak siya long niya. Ya hasrata. Kalukian na kay mulong niya ya kau taubah. Habihang taudlong niya rusarahong mo magbak intuhan mo kauhaan tag-isa nga iwaman sin 500 dusa. Biyutang singguro anim zahid ini in magkahinang niya dusalaw sinang kaadlaw pila makaminsan hambuok da. Law niya kakausan mo ya kau Taubatu bin Sammat dumamagbak iwan sintuhan mo dihang taud sinararamo dusa. Karinsanaan na kay musambila pagsilawakan niya dugaing riwayat kasuy-suy in hamuok usog ininawapat siya waktu siya nagsusujud sabab sintangis niya hanatalik niya ini waktu naupas niya in siya itong niya along sinang kaadlaw ro sa hamuok katutan yung bihaon Allahu a'lam bang aun din kato along sinang kaadlaw hamuok din may nangyadus. Dumusara in mata, rumusara in tainga, rumusara in pikiran, dumusara in pangatayan, dumusara in simon. Di mauno bang in magkanginang tanyo do sa lang si Milikan Minor,
sambil magkahinang tanyo sa biha o major sins pa. Sa uy kakitaan mo manusya, mangando-ngando paginhawa baran niya may tanabihin. Ang kanlaw ni Hasanul Basri, dumatong dain waktu. Manusya bang malawain dirham nila inhambuok pilak nila masusa sila, sumakawa. Aunding ang mga manusya damikyan isablong niya, malawain waktu nila, in adlaw nila, in oras nila, ri sila maglawang. Di sila masusa. Ang bajimatu bihaon. Ambok pilak malawa, maglawag sambil anak daakon, hauno nalong yan nahulog. Sa nalawain hambuok waktu niya, inang kaadlaw niya, inang karon niya, wala niya nausala pagtaatan fa Allah, ingkaunan niya biyasin natin na kaniya. Tuhan, ayaw ko matipusin waktu mo. Fa innal mauta ya'ti bagda. Ayaw ko matipulaw, Tuhan, sinwaktu mo makusog pa ako sa runaw tuod. In kamatay, magdatong sa kadyap mata sa jari magpamait kayo. Ila janna laylu hal taishu ila fajrin long sin syair. Bang dumatong na intirid lum sindum matan tumubaha abutan ko sin sinak sin adlaw. Abutan mo bahayin sinak sin adlaw matan tumupa ikaw bihawon di murungog. Bangaw na tali murusa kuno mong pagtawatan konsum kunisa. Demikian wasiat katutan si mga sila salafus salih. Lam Thabit al-Bunani. Lam ma marra yawmun akhrajahu Allah ala ahli dunya illa wa huwa yunadi ightanimni fa innaka la'allahu la ba'da yawma la ba'da fa inna la'allahu la yawma ba'di. Lang sin Thabit al-Bunani wasiat niya katutani. Lang niya way unding ha mga adlaw lumabay hamanusya buat malingkan. Amo ini pagwa sin Allah Ta'ala hadin di mga manusya di adunya buat malingkan in adlaw yan konsumon datungan tani konsum. Pagguwa sin sinak sin adlaw mamungin adlaw. Ya kau anak apu Adam ightanimni. Kain chance, opportunity, pag-ibadat kau hawak tu ini, haadlaw ini. Sabab murah-murahan ada ka, lari mo na abutan in susungon adlaw ini kau uhi pa ka. Haru kayong kaul. Apabila in adlaw kumuha na, mismo in adlaw magwasiyat manawag-tawag ka to. Yabna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid. Faghtanim li fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Laung sinadlaw ang gumawa ng silak sinadlaw pa anak apu Adam manawag-tawag manaabit. Ya kau anak apu Adam aku na inimba gupya panjari. Sartay maksud ko ini nabihaon piyagwa haadlaw ini. Hamaksud sumaksi sing kakahinang mo haadlaw kiyamat. Faghtanim ni saot-saoti. Kawain opportunity in chance ini miabot ko pa adlaw ini. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Sa bunal tuodi na kuri na ako magbalik sambil na sadya tumindugin adlaw qiyamah. Di mana in adlaw mo bihaon in konsumon bukon yan adlaw ya singka inaiman singka hapon adlaw lima balik kayo. Ila ka to bihaon maasbata. Nagpatay sin waktu. Umalupati bibiya na sinsaw lawat kabalikan ko sambil mapirong imata sambil aum pa rin ka tutanyo imaglalangan-langan imagpapatug ka tutanyo music pa sa abang makabati ka kita mo biyasin sa kaula-ula way undan na hinang busa sila hasaman na kauna maniu-tiyo waktu sadya in lumaway amunaon sambil aun din kanila na sinasabot ta biya kanda tamim ad-darimi ad-dari, ingkaunan nila, butangan pa kailo, iqab. Bimana, butangan pa yaon, amuin tumbas sininang nila sa ukat sila wala na kahinang ibadat, panisyon na subay ang katahon ininang magtahadyo. Hamas sa tanibihaon. Sambil maas, amo na impagpatayan sinwaktu, marik na sumudin Ramadan, imag-chess. Ang panasumudin bulan paglulumba-lumba mag-iibadat amunay sabing pagkukuha si magliliga. Liga basketball, liga magdomino, liga mag-chess, sumagawa pang tarawi, tahajjud way.
Ali mabay sin Ramadan. Aung kya kadtuan na mo hula, abunggaw. Aun hambuok kauman wala nakapuasa. Kamatauran bukod sab sila katan. Pagasuman siniwan na mo pulis may ta sila wayron nakapuasa. Sabab di matong hawak tuyat tu aming pagtakon PBA legend. Amoy mga PBA old yaong player di matong pabunggaw. Ingkatana kung mahadya na, yat to kinita. Sabab na payaman na wala nakasahul, wala na nagpuasa. Sabab daw ngayon kami nakasahul. Pilain hula karungukan mo. Pilain kauman Muslim karungukan mo, kumuha impanayam haramaban. Kumuha karinis ang panayam habulan ini. In waktu nila way halka lumabay kanila, biasin sa kaula-ula in sila riasun at lumungon. Bukon ka in Rasul, biandaan kita nyo, La tazula qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Dengan mga sabot sim Rasul an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla. Asubuhon kau haumul mo, asubuhon kau hakabata bago mo, haunu mo iyo salawon mo piyupun. Urin hijawab mo, la tus'alunna yawma idin anin naim. Asubuhon na mo ka mo mga nikmat dihil na mo kanyo. Bukon ka sa sabot tagain na riwayat din kan Imam Bukhari. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in farag din mga nikmat. In vacant time, in waktu si manusia, halu ya waktu niya nikmat dakula. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa manusia, tantuha wala kau piaawit pa konsum, hamaksud maghidjatun ko sindunya mo sumagaw, hamaksud para yawin pagtuhan mo. Dayawa in connection mo relationship mo ibansin Tuhan. Tuhan mga rayang kung patarasaw. Amo pa ka hindi maksusun. Iman siya niya tay na sababwinin waktu nila. Ayon Rasul sallallahu alaihi wasallam na kaminsan ibansin sahabat niya manaw. Nakalabay sila pahammo o kubul. Nangasuwin Rasul pa mga sahabat man sahibu hadal kabri. Isyuta lang niya in sahib. Intagda po sim kubul ini bimana sim kya kubul di lang sim mga sahabat fulan ibin fulan lang niya ipulanan na kipulan lang sim Rasul sallallahu alaihi wasallam ataduruna ma hajata kainatan yung unin hajat niya ngadulat niya lang sim mga sahabat Allah wa Rasul wa alam tuputin Allah ta'ala iwan sim Rasul makaingat lang niya bang unin kabayan ngadulat niya lang sim Rasul sallallahu alaihi wasallam rak'atani khafifatani mimma tanquluna wa tahqurun ahabbu ilayhi min baqiyati a'malikum min baqiyati dunyakum. Haru kayong riwayat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rak'atani khafifatani mimma tanquluna wa tahqurun ahabbu ilayhi yaziduha fi hasanati. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kawayaan hangad hulat si manusia nawa pati undihilan sa maniti waktu. Makatinog siya lang niya maripadunya, makawalik siya maripadunya. Bukun intalian niya maghidjatul magdayaw magpunsin alta asawa kaanakan niya. Sumagawa hamak suhi katindog niya sadya indua rakaat sambahayang. Indua rakaat sambahayang ini Tuhan bang muasubunin tiya umya matay mahal ka yan ding harun niya iwan sinluon niya. Ano kayong riwayat ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indua rakaat hata umya matay ring hatay ni Abu Adam sambil timindugin adlaw kiamat. Mahal ka yan kanila amuin kakitaan nila hibutang hati timbangan sing karayawan nila. Tuhanin ta umya matay ni ada kita niwita ana hadith ini. Damikian hadith ini wita ni maingkar atawakan mahimuting sabab baita siya hini Imam Albani hakitabnya irwa damikian kawakan mo ini riwayat damikian hibazar hakitabnya kashfil astar hadith ini ada kita ni baitaan sin Rasul inta umya matay mabaya mangayo waktu inta umya matay kabayaan magbuhi waktu sa in kita ni bihaun nabubuhi nagpatay sin waktu bihaun mang Ramadan na in kaibanan lang nga panakatakaran sin Saul mag-chess. Damit yan panakatakaran lang nga way paklas summer bihaon o liga. Lumatong na sa bihaon. Closing na sing kaanakan sing kamuslima nag-i-school, bihaon panandas na kula pagkamaasan. Aon din katutan nun along niya i-enroll sambil aon time, i-enrolling kaanakan nga along niya amo in liga Milo basketball. Sa tuwan i-enroll in anak nila hatod pamadrasa rin makakausawang pagkarungukan mo maasoy na sana liyan. Sabtu long ya atawakan isnin pa jumaat ha iskul long ya yari bihaw na murain hali-hali nila 3 months papag-iskulo na tawakan papag madrasun na isab.
Bang tanyo kita-kitaon, secondary, tertiary, pauntay, minibadat panibiyaon. Hakabuhi si manusia. Intaw miya matay mga yu waktu, intaw nabubuhi, naglupas waktu. Intaw miya matay, kabaya magbuhi waktu, intaw nabubuhi, kabaya magpatay waktu. Inyang tao, halong singkumul. Manusia damit yang tansuan sinyawa yung pangayoon waktura. Hatta idha jaa ahadahumul maut. Qala Rabbi ruji'un. Rabbi ruji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Manusia apabila dagpakan na singkamatay nila, mapatay na tangsuan niya. Damit kanin sila mangayo pa, ya Allah, balik ka. Ako maripadunya, balik ka, inkabuhi ko maripadunya. La'alli a'malu salihan. Murah-murahan in ako makahinang pahinang karayawan, fima taraktu. Hamangalong niya kiamin ko. Dungay ayat ng sinallahu ta'ala, surat Az-Zumar, damit yang bihad tura isab im mga manusia. Amo impamung nila hawak to sila ragpakan singkamatay nila. Miki balik mari fa Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya. Hatafrit nila, hapagkukulang nila, hanahinang nila kawajiban dia akan nilasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana tauriha dunya tangsuan nyawa mangayu waktu. Manusia halom na singkuwul niya mangayu da waktu. Damit yan haadlaw kiamat manusia walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Damit yan haadlaw kiamat Allah ta'ala baitaan kita niyo in mga sila mujrim, mga sila taong berdosa, nang liwla kadarya akan sila Allah subhanahu. Na kisuru usihim damit yanin sila, unalong panukuhan sinpo nila, inda rabbihim yun sarta pamong nila, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan namu, bihaon kita namu nin janji mo. Wasami na riyungog namu na. Bang uno intiyaga mamu hamang manusia mag-iibadat simula, iman sinwayun simula. Farujina na'mal salihah. Ya Allah, pabalik ka kami long ya pakabuhi na mo papagdunya yaon. Himinang kami hinang karayawan inna mukirun. Sabon na tuod mukin. Kimahagad na tuod kami. Kimahagad na tuod kami. Sa in waktu yaon, in zaman yaon bugto ng pakaratsaan. Amo pa ka hindi maglupas. At amo pa ka hindi magsusunin mga sila ni mujrim. Amuin ko'y nag-ibadat simulang pa Allah. Timutukkuin yaon sila nagsususun. Sambil nasabot haatar, laong Hasanul Basri, hawak tu haadlaw kiyam. Manusia ingkatan waktu niya long niya naukpas adlaw kiamat fatu'ridu alayh. Kipaharapkan niya in waktu niya adlaw kiamat. Ingkatan sin waktu niya wala niya nausala pag-ibadatan fakatta'u anfusuh. Ahulong niya magkagirit-girit in anfusuhum. Ahun magkagirit-girit in hawa nafsu in pamaranan nila hasratan bima yarawn. Sabablong niya singkaluhian kaya kitaan nila hasusungon jumatu atawakan dumagpakkan nila sabab in waktu nila wala nila nausal in waktu nila wala nila kaayaran. Damo pa ka hindi magsusun in mga sila wala nag-ibadat in mga sila taunag. Walaupun mismo tausul ka inding hama na pagsusunan nila kaya riwayat ng kantir midilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gamit kan nambay hakitab niya al-Mustadrak hadith ng kan Abu Musa al-Ash'ari long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tahassara ahlul jannati illa sa'atan lam yadhkurillaha fiha. Wayong pagsusunan pangandu-nganduan si mga sila yaon na mismo halom sin sulga. Wayroon niyong panghinayangan nila, sayang, malingkan waktu, limabay ka nila rindiha dunya, wala nila nausal in waktu maniuti, waktu sekan siyaon, wala nila nausal pagdikiran, pag-ibadatan, panuntuman fa, Allah subhanahu wa ta'ala. Yada kita nibitaan, in maniuti waktu, sekan lumabay pamanusia, kapital na pulang. Hanggang na adamit yan ang pagkarungan mulong niya, al-waktu kasayf. Ilam taktauhu, kataak. In waktu ya sihantang long ya pudang. Bang musya yan di uturun, usalun hapapag-ibadatan fa Allah ta'ala, pagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ha ikaw in uturun niya. Kaya din pagutod sin waktu. Uturun niya long niya in parsupatan mo, iwan sin Tuhan, mo iwan sin adlaw, susungon karayawan mo. So bang ini Tuhan, di ayaran. Di mga naring malas, batin siya malaas na. Di mga naring bata, batin siya yaon, di niya masiguro, rumatong siya patonsong.
tanto rumagpak na imbita kato taniyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, dua nikmat din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan din mga manusia sumagawa magbun, maglub sila rin doon, bimana naluki sila rin doon, diyaog sila rin doon, amunain kasajahitan ang ginahawabaran nila, bimana makusugin ginahawabaran nila, iban sinveikan time nila, mura-murahan mausal taniyo ramid yan magmumpa at kato taniyo imani tiyo waktu patuntum ini aumpay sabi ni haraig ko hati ko aumpay ni insyaallah subhanahu wa ta'ala hikasugpat ha patuntum yato mura-murahan mahinang tanyo at tuluto padduman in himumungan nakawat taniyo deng naman ha Quran iwan sin hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam bang himumungan ko rin dito wala imamu inya turing hakasaan ko sasat nakakusin syaitan kalang masin panghati ko bang aun imamu inya turing ha mga tawfiq rahmat ulung ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tugtuban ko in biya nasib sin waktu ko rin di. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pengajian longta pagpatuntong kato tanimkatan amin dan belum pasti waktu nila lalu Tuhan din tu kataan pengajian tu itu pagpatuntong kato taniyo si namo ratu itu puun-puunan sin kitaniyo amin waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo na murah-murahan yung mga yad tulong kapatungtong yadto amok pamintangan makawa na to supaya wala pa nakababatok na makabatok na waktu ini insyaAllah yung mga sila aming naglugpas yadto kalor-kalor ipagsusun na aming mga waktu na lugpas yadto ang kaway na to mga uliban dapat makabalik na murah-murahan yung mga yadto at ini nakatawa kita ng pengajian dito sumagawa ang pay sabi ni waktu long sin kita ang panagakapin mga pila minute siyaon na mga isa parasahan long tayari in guruta amoy in nakatawo katot kani ho ini amo hindi kita makarihil panghulnat kaniya biha insyaallah taala kalau karilan kita parbahagian din ang mga ini jagat-jagat sin ilmu diaraan insyaallah itukbal ko in microphone diha ang pahamok Sheikh na to Wairun na wain din ka na Sheikh Rudin Aladaya ang buhok din ka mga katotemang kulansin kita dahil haamon pihak nung ka ini sama badyaw siya ini long tahi kapag bansag na mo siya ini panagnaan alim dahil katotemang kulan na tulong ta sama badyaw ini makuyag doon kami landok sin aun na longta biya kaya tukuran na katan inamin ini longta kuanta ini in tausug in yakan in sama badyaw in bangingi imataw bangingi iwan sin yakan sumagawa ha sama ini mapun biya ambuk pa amo na yung muktisin ini tawi-tawi nain sama badyaw siya ini panagnaan alhamdulillah itu berbukannya bal yatafaddal fadilatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan na mo haagam masin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago pagsyukur na to patuhan na to Rabbul Alamin sin masi-masi kita niyo hidayatan niya si masi kita niyo Diyosan sin Tuhan na to Allah amuin na usal na to
nikmat sa lago-lago biyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangman pataptapun ka to tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin amuin hidayat niya ka to tanyo kaman pangayoon na to patuhan na to Allah amuin ganapan in hidayat ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga maastay mangmud na muhaaba masin Allah na niya inuwasiyat sinambuok guru na to ito ang sabi ati niya laong sinbasa di na sa kapulihan sa lingkat-lingkat patumtum sa lingkat-lingkat paamuin pagbati sin pangatayan amuin kaya lupahan niya in maksud sin Allah bunal niya muna in ginawabaran sinamo amuin makatay mai atawakan makakapangadjian din ha amuin patumtum sin ang buok guro nato amuin mulyahin doon na biletsyo kato dahil nasabab yato biya agad wayroon na sa ini maamuin maganap haamuin sa lingkat-lingkat kaya pamando kato tanyo haamuin sa lingkat-lingkat amuin kaya pasampay kato tanyo sin ang buok guro na tuhay noon mga katotay manguran haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin hasabab hidayat niya pataptapun kato tanyo sin Allah amuin lakpasun kita niyo dahin haparman sin Allah ta'ala pasubunin pangatayan na to in pangdungog sin kita niyo pa Allah in pangatod sin kita niyo amuin pabayaon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala laong sin Allah subhanahu wa ta'ala halawng sin Quran walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins ati ko ba ubos na nato pya sampay in ayat sin Allah sa in Allah ta'ala na may taikato tani wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin in sa lingkat-lingkat patumtum sinang buok guro nato bat supaya kita niyo amuin makapasib sin ginhawabaran nato dahin haamuin parman sin Allah ta'ala laong sin Allah walakad dhara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins bunal tuod tiyagama sin Allah subhanahu wa ta'ala apinal ka jahannam mataud din ha mga jin iwan sin manusia insabab mga palanggungan na muhaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha aun sila pangannal sa di nila usalon kapag pangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala makajari sila magtumtum haamuin daak sin Allah sa di nila usalunin waktu kaya nasinsambat siguro na to ay doon di nila usalunin waktu nila hapagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan law sin Allah subhanahu wa ta'ala walahum a'yunun la yubsiruna biha hinda isiyo intiyatagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin suko sin apinal ka jahannam mga laong niya aun pangita sa di nila ipangita kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala walahum adhanun la yasma'una biha hinda isiyo naman intiyatagamahan sin Allah amuin suko sin apinal ka jahannam mga kiaulungan sin Allah in mga sila aun pangdungog makajari sila manaingog sin kataan sa wala nila iusal hakabayaan sin Allah laong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila yagtulong sin Allah ulaika kal an'am biya sila sa pantun binatang laong sin Allah tabiya yaon balhum adal bukun sadya biya binatang sa liyabihan nila pa yung binatang la ilaha illallah mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hapatumtum sinambuok guro nato
pagsukulan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga nagaatod ha channel ini, in mga nanaingog ha channel ini, in amuin hinibal in jantong nila ha channel ini, amuin nakatuntong hakahalgaan sinuwakto kapital biusan sambat sinambo guru nato in katan wayruun makarison wala siya biusan kapital sinallah adil in pagdihil sinallahu ta'ala kapital kato tanyo sibu-sibu in pagdihil sinallahu ta'ala kapital kato tanyo amuna in waktu sa kita niyo na in mag-drive ba waktu atawakan ha kapital bius sinallahu ta'ala doon haon na may tain Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaynahun najdain. Atin yahadua labayan biyay taan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labayan marayaw iwan sin labayan mangi, ikaw in nadaak sin Allah ta'ala, papaghinamon kay mo inamun hinang kaya wajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inwakto na to, biya na sinsambat guru na to ay doon, bukunin kita niyo atawa bukunin ako. Nagganap isinwasiyat sa in ako na may tain muna nakakapangadjian sa lago-lago dahin hambuhok guru na to, in kahalgaan sinwakto biyus ka tutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maray, magbab ka mo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko na mapahawa inamuin patumtum sababin ako mamayta isadya di mahi sadya ka tutanyo bangman in waktu na to mausal na to kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dito na sadya magmap kamo bang biya bukun marayaw in timog ataw kanin wasiyat ataw kanin patumtum in kalagihan dito magtulong tabang kita niyo pahinang marayaw biya simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala taawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan. Iban ayaw kita niyo magtulong tabang parkala dosa pa Allah, iban sin pagpulak kanat sin kita niyo katan bangmanin kita niyo mahambok di dunya, iban mahambok in kakahinang natuwa kabayaan sin Allah, iban sin kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yatto riyungok na to mga katotay manghuran in sa lingkat-lingkat sa limog-limog atumtong sinundua guru sin kita niyo diya na kan Sheikh Sami iban sinhambuk guru na to kakan bilan sin sitangkay Sheikh Rudin Al-Aldaya. Siya to kuliatus syariah dahil besan haula per pengajian ng dito haula Jakarta. Jari niya mga katotay manghuran na aram Islam maray yung mga kiatilok nila kain na himumungan landok mamarahin na to ipagbubo na to sin pangatayan na to niya matay mamarahin na to ikabulat na to dahil hakali para sin pagpunya sin kita niyo dahil hakali para sin pag-ibadat pagtuhan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katotay mangura na agam Islam ayaw naman kita niyo magpalumos halawang kalawngan halawang katigidluman sin hinang bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kita niyo ini daran pagsamputunda sin kamatauran sin kakuruhan sin kita niyo di na to kaingatan ko norma tong ini-schedule na to di na to kaingatan ko norma tong in-visa na to ataw kanya na in-visa kaya stamping na ako mag-abroad magtakad na kuman sin flight na yung kalagyan kato taniw rihaon magparayawan na amal magpakusuhan, magpatauran magpatumanan sabab yung kalagihan na muntimuman nakaakad haupihan si Nabi sallallahu nakaupi
hahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyan na sinagi ko kain na nasihat ko panagnaan. Mataod na war na indawa karunguran sing kita niyo. Kakitaan sing kita niyo. Nasuway kita niyo bihaon humati tuod marayaw sin pag-aakaman nato. Humati sin pag-ibadat nato. Humati sin pagtuhan nato. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pangasumo kamo ha mga tao taka panghati mangingkiaunan niway panghati. Ala sa'alu fa inna shifa'al ay as-su'al o kama qala. Way sila ka nangasubo bunag tuod in ubat sin kaawam amo na in magpangasubo. Kalagihan kita niyo biyaon maglipungod. Doon ha mga ulama, mu'tabarin. Ulama, mga kaguruhan na mamando, amuin yaon sila masimasiway na mumutasi hapamaham sin Rasulullah iwan sin mga sahabat. Salang bihaon, mataod day sa magbuhat in ako nagdarasing Quran. Ako nagdadalil day sa papuring hadith. Sa aing pagbigdaan, misan pa isabing siya nagdalil sing Quran, nagdalil siya rin nga hadith. Bang indua para kala ini piyagdalil niya, piyaagad niya akal pikilan kabayaan niya. Wayroon niya piyaagad, piyaupi hakabayaan sing Rasulullah iwan sing pamahang sing mga sahabat. Arakala malawang na siya. Sampay makalawang pa siya. Sabab, in mga sila, paakaroon nila, yung pag-aagaman nila, pikilan nila, in sila to pagtakon sin Arab, ahlul ahwa. Mga tao, iaagad nila yung pag-aagaman nila, hawanapso nila. Halalon nila, bang magad kabayaan nila, haramon nila, bang magad kabayaan nila, di sila magdungdung hauno in dalil, hauno in baita sin syara. Na in mga yadto piyaaniban kato sin mga salaf. Aya Sanul Basri, dalan magkasabot si mga ulama ta, ingan sing guruin. Laong niya, la tujalisu ahlal ahwa. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalb. Ay kamulaw na misan dumamaglingkod ha mga tao, piyaagad nila yung pag-aakaman nila, ahawanapso nila. Karena in dumahadya ka maglingkod-lingkod ha mga tao yan, na in iyan mahinang nalawang kasakit sing pangatayan. Hati niya mahinang ito siya, pagduarwa mo pag-aakaman mo. Pasalan sing maingat sila magbisara, kabayaan nila magad hapikilan nila, wayroon nila iyakan in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin hadis sin Rasulullah. Doon na kabaytaan kaw inyan ijtihad. May tatay sa blong na rin palo ako in pamaham tahapag aram masin jikukab dakato in ijtihad. Yan na yung usulul fiqh, manjari kita tumay tayo usulul fiqh. Inimikatan, mamilang inidaawa. Huon ukabin babon ijtihad. Huon yan in usulul fiqh. Sumakawa, in ijtihad, piyagnganan baing. Tiap-tiap dahing hangkat o kato, jari ba kita mag-ijtihad? Iman in ijtihad, amun mu'tabar, di hasyara. Ijtihad, hawayroon baha, tindukan dalil deng ha Quran iwa sin hadith. Impiyag basa hundi ha in ijtihad, misan pa siya kiyanganan ijtihad. Inyaun mustambatun deng ha Quran iwa sin hadith, kiyawa dayon deng ha Quran iwa sin hadith. In usulul fiqh, ilmu usulul fiqh pagnganan,
Ininiwang upama kung magliis lahing hipagpuka hadya ini singgata hipagkawa simputi sing Quran iwan sin hadith. Sumakawa inkatan ijtihadat. Daing naman haqiyas. Iwan sin ijma' ing kabalikan nila katan magtura pa Quran iwan sin hadith. Aparakala mutlak iwan sin muqayyad. Amundaran pagbasa hon sin mga sila kaibanan. May talaw na langon kita para kala ini sinin ayat ini mutlaka. At ini amuloy wayron qaid wayron specific. Laong tamunnal in ayat mutlaka. Sumakawa in pagbisarhan diha ini si mga ulama usulul fiqh. Bang aun ayat mutlaka ang paon di matong takid in hinangon takid. In amalan takid muqayyad kita min ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaykumul maytatu wad dam. In ayat ini diaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram na kanyo in mayta amun mga binatang wayroon na labay na halal dahil hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dam, iban sin dugo. In kalimat dam, dugo, bilang si mga ulama usuliyon, inilaw na mutlaka, buloy. Hati niya, biya sin sa kaula-ula, bang mo pahamunin aya, ingkatan basta kiyanganan dugo haram. Na magproblema kita. Misandan halawang unod sin sapi, amon nasusumay na basta aun dugo kanganan haram. Nakaunitan kita, suya kita magpuha. Bang taangaron in ayat, in sabin ayat mutlak, in siyabot sin Allah Ta'ala dam. Sa in usulul fiqh. Pagka aun mutlak, aun muqayyad. Di matong in taqyid. Biag specific ha ayat ini. Diya na sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan niya aw daman masfuha. Biutangan dihay ni takyid inhiram to sin Allah ta'ala bukun katahan duko sa masfuha. Bimakna intungod sin pag-aagamata biutangan kita guideline sin syara. Inasal-asal sin uno-uno ibadat hinangon sin tiap-tiap nagbubulal mabaya himinang sin pardaakan sin Allah. In asal-asal guideline law na al-aslu fil ibadati at tawaqquf. Haruwaing law na at-tahrim. In asal-asal sin pag-ibadat diha ka ma-Islam tawaqquf. Bimana, di kau manjari himibal sa hingalaw sin syara, go, hinangkaw. Ikaw manjari jimikir, ang turbamuhon. Ikaw manjari rumaah. Ikaw manjari sumujud, Allah Ta'ala. Di kau manjari tumunay sin zakat. Di kau manjari magjihad. Di kau manjari uno-uno, rakbos, warna ibadat, di agama. Di mo manjari hinangon sa hingga subaylaw sin syara, go. Namang aon na rin matong dalil, laong sin dalil hinangkaw ini, manjari na kawin ina. Na, diya na sing kaiwanan, laong may pagbahasa. Hatungod, masinaman, way na uubos sampay adlaw ini, kukunhat di hawla, kamatoran hula, khilaf. Long na diya sin duaa barjamaa puas sambahayang utang ka long na may sa di jarihon sin mataod mga ayat na may tainayat mutlaka kinakaluakan ud'uni astajib lakum panghindua ka mo marikato tay maun ko kanino. Sampay ang parimatong deng ha mga hadith. In hadith siya sing kaiwanan ulama. In sa tayma dua ubos sa bahaya.
inhi kaagi tahuon in ayat mutlaka. In asal-asal in katan kita ni rumoa. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam magduaa. Magduaa. Puasin sa bahayang. Bardu. Sabab biya na sin mga hadis di matong wasiyat ni hambok sahabat niya bang akway nalupakan Abu Dhar o hambok ni mga sahabat ay mutudlong na tinggali mamong kaupuas o magsambahayang Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Inya turwa. Allahumma a'inni ala dhikrik. Ya Allah, tawangi ako hapag tumtumatun kayo. Iwan pagsyukur ha ni'mat mo. Inya tudwa. Sa impiyag basa rihay ni amon dumua in imam law sin jamaa amin puas sa bayang maita fasalan misanin ayat mutlaka nang daak hapagdua sa muqayyad yadto siya sin hinang sin nabi sabab in ununo ibadat hinangunta subay siya matakid sin kakahinang sin nabi impangasubo aun baha di matong riwayat in Rasul imian wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum law sin sahabat kay man amin puas sa bahayan wayroon hambok hadith na mayta sa amurain kaya mayta biya sin hadis Ibn Abbas yan na sa Bukhari Imam Muslim law sin Abdullah ibn Abbas kaya aunan kulaw na kaingatan ko na maubos in Rasulullah magsambahayang bang kulaw na karungukan in takbir in tahlil. Imian, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Patanuhon sin Rasulullah sa isa-isa niya. In kasahabatan hatay Quran niya bihad to ray sabin aki. Hangkatao sila magpatanog sin jikir. Bukon sila makan. Bimana, in hinang sin Rasul bihad to, bukon siya rumuha, in kawajiban kato makad kita karna inyan to in labi afdal makad kita umupi ha uno yung kabayaan sin Rasul, hinang sin Rasul. Hangkanin ang Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Pakat kakaitom, agad na sadya kamo, ayaw na kamo himinang simba, kuya sin hinang bida, mamarahin na inhindo kaniyo sin agaman niyo, hapag unahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan mga katotay manghuran ilingkat sin pag-agamata. Inasal-asal katahan pag-agama, ibadat, hiuwi, tamahon pa Quran, iwan sin hadith. Di kita man jadi mag-experiment. Pasalan, ini akal-akaluntad siya. Bang inibiuloy, hahisiyusyo mano siya, mabaya siya mag-experiment, kabayaan niya pag-ibadat, malagwil wala. Sabab ako mga pinakaroon, ang kabang ibadat. Hapangatod ko, yung mga kaibanan ibadat, mga ako yung kabayaan, mabako ka na, panatokan, dagdagan. Sa diyan tumanjari. At tawakan himutang tanay isa, o mga imyan, nabiya din sa blong natwan, o mga biasing kaiba ng ibadat, o na isang dalil. Long tabi, asin uno. Nalong nakita mo, ha? Hindi matunglaw na riwayat din Rasulullah at tungod pagdua, Ibrahimiya, at tawakan pagsalawat Rasulullah ron na pagsambahayang, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim. Yan tulong na hindi matong. Bunal yan tulong na. Namang isa ba tulong na himinang. Ganapan ko sing kalimat Sayyidina Muhammad. Unang isa tulong na hinang marayaw. Hinang marayaw. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ganapan ko dalaw na Sayyidina Muhammad. Pasalaw, sa blaw na dalil ko, kaul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. O kamakal, in ako sayyid bangho sin anak Apo Adam. Di mana yung kalimat sayyid, nasabot na sa hadith. Hindi kaagita ka niya haa. Nasabot yung kalimat sayyid sa bukon kung halukal yan. Sabab, intungod sin salawat Rasulullah ron halukal yan di matong innas Allahumma salli ala Muhammad wairun sayyidina di na kauman jari himutang yung sayyidina sa baboy dalil di matong din Rasulullah
Nalawnaw di sa dalil ko. Di matungin hadis. Sayyidina ana sayyid wala di Adam. Nalawng tatuan, bang isang bihaning kay mo? Bang bihati sa bang ako magbang, mag-adan. Manjari ray sa imian ako, ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sababin agi mo rin matungday sabing kalimat sayyidina. Uninik agi niya. Narisari sa blong na manjari. Nah, kita mo conflict. Ini kaagin niya ra, di lang naman dyan, sababin Rasulullah, ay kita Hindu, alam mo rato, nabiyak na isabhanin kaiba ng ibadat. Kita mo? Biyak na isabhanin kaiba ng ibadat, di kaw man jari humana, di kaw man jari rumagdag, sa hingga subay aw dali. Labi lupa, intungod sin akida sin kita, di taman jari pasuro min akal, di taman jari ipagpagkalakal, intungod sin usulul fiqh, bukun ha parakala akida muna ini parakala muamalat, intungod sin akida aw nusus mutawatira di matung deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi lupa apag Tuhan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nakapamong siya, nakawasa ako lang imang parakala akida. Nakawasa ako lang na lawi kawaluan tafsir din ang mga sahabat sin Rasulullah. Way ako nakabak hangkat taureng kanila nagtawil sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon sinagarunta. Amun hauling zaman at tawakan among sahabat sin Rasulullah, yaun sila narara nila naglundang panunin Rasulullah. La syak, way pagduar, way insuway, agaran tamon nakakita si kakainan sin Rasul. Bihan na hikiyas mo na yung kaiwan ng ibadat, yakaw kaya ulungan sin Allah. Para kala pag maulong. Umbok tao, nara ko nagmiting-miting. Long ko tuwan, may ta mo dyan yung pagmaulong. Sampay niyan na isab ka ako, kung isab long na ingi, may ta kurit dyan, may ta long na ngi, di ta dyan yung pagmaulong. Nenagi ko kanilong ko pa nga sumuko isab kayo mo. In pag-iano mo pagmaulod, pag-celebrate yan kapag anak sin Rasulullah. Magbasa ko barjanji, tartantunin pag nasihat adlaw yan, aun ba ikabay ta mo kapo dalil na hinang sin Rasulullah? Amon tartanto dalil, long naway. Nalawang ko sahabat sin Rasulullah, aun ba isa ikabay ta mo kapo nakahinang din nga mga hangkat tao, sahabat sin Rasulullah, tartanto biya sin, naghinang biya sin hinang nato bihawon? Long natuan mo iresa. Nalawang ko tabi'in, aun da ba isa blong kay kabay ta mo kapo naghinang? Long naway. Tabi'i, long naway. Awat long kuirong to isang dalil. Nalong ko kay nga ta mo ka ng tinag. Isintag na naghinang, nalong na kaya ko. Fatimiyun. Timag na haljit. Nalong ko kakilabing mga tao yadto. Nalong ko basta ko sin tarikh. Ay ikaw lang kung magka-ajaib sa yan, biyayta mo na mismo, Rasulullah, sahabat, tabi'in, wayon himinang, ulahin ang si mga tao, himinang tao. Kita, sabab, way nahinang si mga tao yan. Ingkatan, way nahinang si mga tao yan, di kita man jadi himinang. Mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkasanyangan sin kita nuriha Quran sin Allah, ingkasanyangan sin kita nuriha pamanduk sin Rasulullah. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Isyusyu lumayo maling deng ha Quran ko. In zikir dihay ni tiap siran sin may kay wala magtatapsir Quran. Bunal tuod mahasil niya in kasigpitan sing kabuhi. Kabuhi anan di hadunya, kabuhi anan alaw sing kumul,
kabuhian ng adlaw akhirah. Dahil nga sabab yan, suway kita yung mag-usos, magbalik, manggayong buong Quran. Sa laggo-laggo, ni'mat na paturon sin Allah. In Rasulullah, sa laggo-laggo, ni'mat piyarakato sin Allah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ni'mat sa laggo-laggo piyarakat sin Allah Ta'ala in Rasul Muhammadun alaihi salatu wassalam. Bunatod anong hara sin Allah Ta'ala sa laggo-laggo ang mga bariman piyara sin Allah piyara to kanila in Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Dahil nga pagkahin nila manusia, dahil nga sa kampong nila mula Arab, Quraysh, bukong jin, bukong malaikat, manusia. Yatlu alayhim ayatih, mamassahi kanila sin ayat sin Allah. Wa yuzakkihim, mangsudsi kanila. Wa yu'allimuhumul kitab, manghindu'i kanila sin kitab. Wal hikmah, iban sin hadith. Inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Na para Rasulullah in Quran, iban na isab sin hadith. Indua yang di menjadi magbutas. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Kiyarin ko na kanin dua parakala kitab sin Allah iban sunnat sin Rasulullah. Sunnat niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamu nang gayunggong harwa parakala yan di na kamu malaw sa umul amma. Umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manuntut kita ng ilmu. Umati kita niyo. Akaron na to in wasiyat. Sinamog sahabat sin Rasulullah. Inini mo kun hadith. Kun aliman. Suway ka mahinang alim. Bago ka kausan. Yung kaul ini, kaul hadya sinamog sahabat mo kun hadith. Aw muta'alliman. Bang murik ka kausan mahinang alim. Manuntut ka ilmu. Bang murik pagkakausan manuntut ilmu. Aw mustami'an, pang dungog-dungog ka. Bang muri pagkakaw sa mang dungog-dungog, wala takun rabian. Ay nakaw man to pahikaupan. Di nakaw misan dumungog. Majuja na nakaw. Nampaning problem, di pa kita maba may nang alim, di pa kita maba manuntut ilmo, di pa kita maba dumungog, lumukat pa kita. Lumukat pa kita ang mga sila tao nagkapangadji. Nariha ini magproblema kita mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan ang maning kita niyo magparuntungan din ng akhirat. Inyad to himumungan sin kami anak niyo tay mahod niyo. Sabab sin ulong na mo kaniyo, kawajiban na mo ipaabot matun kaniyo risala sa Islam. Murah-murahan di na ako magpahaba kalo-kalo yung president. Marihati ko rito na hitugtog na to imbiya mga pangadjian kaya naghaba na to. Yariin mga kaburuhan paruahan tahambuk guru tabi anakan Syekh Rudin ng mengharai ko doai kato Syekhana barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.